Jangan lupa subscribe channel Samuel Sanipar. Salam teman-teman, kali ini kita akan ke Jembatan 5, melihat Jembatan 5 Barelang yang sangat eksotis ya. Kita bisa menatap pulau-pulau di sekitarnya, melihat dapur arang di bawah dan restoran kelong. Dan dari Jembatan 5 kita bisa melihat pelabuhan laut si jantung galang teman-temannya di dekat kamp Vietnam. Sementara kamp Vietnam kita kenal dengan kamp pengungsian Vietnam zaman dahulu ya, peninggalannya masih ada dan termasuk dalam Wisata Batam. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Jangan lupa subscribe channel YouTube Samuel Sanipar, oke?